Aku majak mopi, kedo-kedo tak dampengi kat dia, petuna makannya berarti sempaja tak pasompa tak kifang Allah Ta'ala. Yena lisak na sempajangnya. Yena lisak na si dekata Makan jaga akhlak tak pada tak rupa tahu. Itu Nabi tak ajak na tatanai. Aku masalah akhlak alena na punai. Sehingga itanai Aisyah kaifa kanat khuluquhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magarona sang akhlak na Nabi tak. Aga nafo Aisyah kana khuluquhul Quran. Itu akhlak na Nabi tak fapa dasi sejak akurangi. Nah sebab magai Fangala Ta'ala sendiri tepi akhlak na Nabi tak kilalan na akurangi. Wa innaka la ala khuluqin azim.